Ya kezo nenga dzina ndikatifi Andrew muimbo muziki wa gospel muhashi ka National Entertainment Hub kana NEH TV indila TV ya rushaka ne baidibori ndine raditikanga kamzikarife na musuri hapa une ndakwamba ndihone ndigai none ndudzula nanyi zichibva kamsiwora balesa kama sia auranga panda ngauri musiri tikochira resuka hune raba na zwimiso zwengo pambana une zosuka hune zari tusa sarushaka ndi madekwana ndi madekwana abudi nenga dzina ndi muapostola bo Mulaudzi ndibva kha chiimiswa cha Mulaudzi-Stop GBV Ambassadors Movement ndi National Coordinator wa chiimiswa hichi ndikholiwa va NEH TV ufiwa hichi chikhala uri ri ambenga mafungo a helibuka la GBV ndi pfa zwa buthogwa nga manda uri ri songo fumula ngauri rine rina murero kana rina zwine ra zwiamba zwa uri ari tupule ubva midzini yayo richiri khavanna ni songo murwa mufuneni ni mukuvatedze ni mutsireledze mafhungo ane ndanga amba ndi a uri gender based violence asi zwithu zwine ranga ima sa lushaka rari azwikonadzei u fhela zwine rine ra kotea u ita ringa itupula nga u funana ringa itupula nga u sa fumula vathu hafha nnḓa vho fumula a vha khou amba tshithu muhashi vathu vho fumula nga heiḽa nḓila ine ri khou wana uri vhaṅwe vha vhana vha khou fhedzisela vho luza vhumatshelo havho ngauri GBV yo itiwa a tshe muṱuku a tshe na miṅwaha miṱuku ende u swika zwino ndi tshi khou amba ri na vhathu vhanzhi hafha around ri fhedza ri tshi sokou pfha upfhi o ḓihunga o ḓivhulaya o ḓithuntsha na mufumakadzi mara problem a yo ngo thoma ḓuvha ḽe a ḓithuntsha ngayo problem a yo ngo thoma ḓuvha ḽe havhaḽa mufumakadzi vha shelela havhaḽa munna zwiḽiwani thaidzo yo thoma murahu musi ṱhamusi havhaḽa munna vha tshi vhuya nga matsheloni ḓuvha ḽe vha vhuya nga matsheloni a nga vha songo amba tshithu mara o dzula nazwo mbiluni vheiwe thaidzo a yo ngo thoma musi havhaḽa munna vha tshi khokha bulete dza 15 kha tshigidi tshavho thaidzo i nga vha yo thoma ḓuvha ḽe vha nyadziwa phanḓa ha vhana vhavho mara ne ra ri khou ri GBV heinoni kha ri thome u bva midzini ri tupule u bva midzini vha songo dzula na thaidzo zwenezwi vhone vha tshi khou dzula na thaidzo i khou aluwa nga ngomu thaidzo i tonga investment vha panga 20 randa a i nga dzuli 20 randa arali vha investor 100,000 in 10 years a i tshavha 100,000 yo no engedzea a vha ri ndi ambe luṅwe luvenḓa lwo no nga a lwo ngo ḓowelea nyana hezwinoni vhone vha investor violent i a nyelela i namba i tshi khou aluwa i tshi ya hu swika ḓuvha ḽine heiḽa nthu ya ṱoḓa uri hu ḽiwe nzwalelo zwino ende nzwalelo dzi tshi ḽiwa muthu wafa nzwalelo dzi tshi ḽiwa ri alusa vhana nzwalelo dzi tshi ḽiwa mufumakadzi u a lovha nzwalelo dzi tshi ḽiwa na munnavho u a lovha zwino nṋe ndi khou ri vhathu vhashu haya mafhungo ri nga kona nga u sedza mudzimu ri nga dovha ra kona nga u amba ri na zwiimiswa kha vha NEH TV ndi vhathu vhane arali ri tshi ri khou vha ṅwalela vha nga ḓi ḓa vha ri thusa ri na dzi psychologist ri na rine vha Mulaudzi-Stop GBV Ambassadors Movement arali zwo itisa zwiṅwevho kha vha ri kwame ṱhamusi muhashi ndi nga fhedzisela ngo amba heḽi fhungo ḽa uri a ri vhe na dzi awareness nnzhi dzi campaign nnzhi sa shango haya ḽa South Africa hezwi ndi tshi khou amba zwi songo fhelela kha uri ri ambe so haya mafhungo kha ri a spread zwikoloni kha ri a spread zwibadela ndi khou nyaga u amba na vhaṅwe vhafunzi vhane vha nga ḓi pfha haya mafhungo na kerekeni yavho vha tshi khou funza kha hu vhe na tshipiḓa tshine vhone vha i amba hei GBV ngori zwi a vhavha musi vhone vha tshi khou yo vhulunga memba yavho o no pfhi o thuntshiwa nga munna wavho ngeno vhone vha vha na podium ye vha 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 tshi nga itupula u bva midzini nṋe ndi khou livhuwa muhashi ndi khou livhuwa tshifhinga tshe nda fhira ri khou livhuwa nga maanḓa wapfa mafhungo o yaho ngo fhambana musi ro lavhelesa sia ḽinoni ḽine ri khou swika hune vhathu ri khou tou tambudzana nga tshashu kha musi vha tshi tou lavhelesa vhafunzi ndi vhufhio vhuṱudzeṱudze vhune vha nga amba vha ri ndi tshi tou lavhelesa kha lushaka hangei nnḓa ndi tshi sedza hafha ndi hone hune ri khou tou ṱudza hone tshoṱhe hune ra dzhia vhuṅwe vhukando kha musi zwi nga swika hune u tambudzana nga tshashu ha fhungudzea kana ha fhela ndi nga thoma ngo amba nga maanḓa ngeno kha shango haya ḽa Venḓa
kha vhakegulu na vhakalaha vhashu vhathu vhahulwane vho mihashu mafhungo a u kutela mafhungo ri kha zwifhinga zwine vhone a vha tsha tea a kutela ya mafhungo ngauri zwezwi vhone vho a kutela vha tshi ri hai ni songo vhuya na vhudza muthu hai ndi baba vhaḽa vho mureipa ndi zwone vho ita vhuṱudzi ni songo vhuya na zwi amba ngori ri ḓo sala ri tshi ḽa mini mara kha vha humbule uri muhumbulo wa houḽa ṅwana wo vhaisiwa vhumatshelo ha houḽa ṅwana wo vhaisiwa ngauri vhone vha khou kutela u itela zwori u kone u vha na mugayo mara kha vha ri ndi vha vhudze zwori mudzimu vho sika muthu hu na pheposi a hu na vhiḓa ḽa nḓala vha songo kutela zwi sa kuteliwi ya ndi khou livhuwa nga maanḓa kha musi ri dovhe ri lavhelese fhungo ḽa uri hu na vhana hafha miṱani hune wa ri wo lavhelesa wa wana vhana vha tshi nga vhana vha sa thetshelesi vhabebi kha musi u tshi swika hune wa lavhelesa muṱani nga ngomu wa si swike hune wa wana uri kha musi hu na zwithu zwi no khou ṱahela hu ḓivha na masheleni ṅwana a na thaidzo a tshi ya tshikoloni hu na tshiṅwe na tshiṅwe afho muḓini vha vhona ungari rine sa vhabebi hu na huṅwe na hune khamusi ra khou swika hune zwa pfala ri tshi nga hu na u lema vhana vhashu lune vha ḓo wana ṅwana a tshi khou daa dzimbadzhe a khou daa dzinyaupe khamusi tshikoloni nga u tou ralo a tshi lwa na vhadededzi vhaṅwe vha khou vhulaya na vhadededzi vhaṅwe vha khou vhulaya na dzi girlfriend dzavho zwikoloni na dzi yunivesithi kani hafha fhethu sa lushaka hanefha miṱani yashu ndi zwifhio zwine vha khou vhona uri hai ungari hu na zwiṅwe zwithu zwine na rine sa vhabebi ri khou salela kana ri khou zwi dzhiela fhasi muhashi ndi khou nyaga u amba ya mafhungo vho mbudzisa mbudziso ya ndeme nga maanḓa tshiṅwe tshifhinga hafhanoni miṱani yashu zwi a bva kha uri na riṋe vhabebi nga tshashu vhuvhili hashu a ri khou tikedzana musi miya ṅwana vha tshi kaidza ṅwana havha khotsi ya ṅwana vha a dzhenelela vha kaidza mma a vha tiki mma khou alusa houḽa ṅwana nga nḓila yone musi khotsi ya ṅwana vha tshi kaidza ṅwana havhanoni mma vha dzhenelela vha ri vha ḓo tou mbulela ṅwana houḽa ṅwana u ṋaṋa u laluwa a ndeṅwa kha ndi zwi vhee ngo ralo dziṅwe dzi bullying dzi khou itea ngauri havha vhana vha khou ri vhona vha khou vhona vhone munna vha khou dia mihavho vho guda uri musidzana u a diwa na ngei tshikoloni vha khou tshila miṱani ine a huna mikhwa a huna milayo hu sokou ambiwa tshiṅwe na tshiṅwe phanḓa ha vhana ende hezwi zwithu vhana vha ṱuwa nazwo tshikoloni vha swika vha zwi shumisa vhuṱudzeṱudze vhune ra khou vha naho ri tshi vhona havha vhana vha tshi khou bulana nga nḓila dzo fhambananaho kha ri thoma zwi tracer u bva hayani ri sathu ya tshikoloni ri songo to blame havha vhadededzi fhedzini vhone kha vha dovhe vha ḓivhudzise uri ezwi o rwa murathu wawe vhone vha ri mini ngazwo ngauri vhone vha ya vha na muṅwe ṅwana ane vha mu funa na muṅwe ane a vha mu funesi hoyo ane vha sa mu funesi a tshi rwiwa a hu ambiwi tshithu zwi amba uri he ndeṅwa i khou aluwa i tshi ḓivha zwa uri muthu wa rwiwa i khou aluwa i tshi ḓivha uri muthu wa khurumedziwa zwa sa dine nṋe ndi vha ndi tshi ri kha ri aluse vhana nga nḓila ya u vha funza mikhwa ṱhamusi u tshi nga to amba na kha muvhuso washu ndi vhona u nga ri ro vha ro tea ri tshi wana dziṅwe dzi nḓila dzine ra nga dzi shumisa dzine zwa zwino ndo dzula fha a thi tu vha na muhumbulo wa uri dzifhio mara muvhuso washu kha u zwi sedze zwa uri zwenezwi ro ri corporal punishment is abolished ri khou ri mini ha zwino nga hoyu ṅwana o no khou ḓa tshikoloni o fara okapi ri khou ri mini ha zwino nga hoyu ṅwana o no khou ḓa tshikoloni na tshigidi tsha khotsi yawe a shushedza mudededzi ho vha o tea hu tshi vha na zwiṅwevho zwene ra zwi ita zwa ita uri havha vhana vha vhe na mukhwa muhashi ndo livhuwa khamusi a vha vhona ungari afha zwikoloni hune vhana vhashu vha dzhena hone a zwi tea u swika hune zwine zwi vha tshi khou aluwa ri thome khamusi ri lavhelesa uri zwikoloni zwa vhana hune vhana vhashu vha dzhena hone hu vhe na vhalindi vha tsireledzaho na uri ṅwana zwine zwi a tshi dzhena a swike hune vha a ṱoliwa kana zwiḽa zwine ra ri ndi u setsha a phophuledziwe ri vhone uri na mini namusi a nga ngomu tshikoloni ri swike hune ra vhona uri hanefhaḽa tshikoloni vhana vha khou ḓisetshiwa kana vha khou ṱoliwa ngo ralo zwezwi zwikhala zwi khou ḓiya vhukati hu na dzi pherodo na mini hone ri dovhe ri lavhelese na uri a vha vhoni zwi zwa ndeme na uri zwiimiswa zwi no nga zwezwi zwa vheini zwi swike hune zwa vha na maḓuvha ane na ata no ata a sa ḓivhiwi nga vhana ngauri vha zwi ḓivha vha nga ḓi shavha vhana kana vha nga ḓi lova ane ni a kona u dalela vho zwikolo na swika na ri khou ṱoḓa tou lavhelesa vhana arali ni tshi khou kona u ṱuwa na tshipholisa na ṱuwa na tshipholisa ayo magavhewe sa zwiimiswa zwezwi zwine zwa shuma nga u ralo ni khou swika hune na ḽi lavhelesa ndi khou livhuwa muhashi zwine vha khou amba ro farana zwanḓa na vhavhulaudzi crime prevention rine vha Love Not GBV ambassadors movement ro no vha na tshumelo dzo raloho he ra farana zwanḓa na mapholisa tshiṅwe tsha zwikolo ri raya khatsho
ndi tshikolo tsha Humbelani hune ri tshi swika hanefhaḽa zwezwi mapholisa vha khou setsha ro wana uri ndi zwa vhukuma vhana vha dzhena na zwihali ndi zwa vhukuma na ṅwedzi founu dzi tshi vha dzo iledziwa vha fhedza vho dzhena nadzo mara zwine nda nga zwi amba ndi zwa uri vhunzhi ha zwikolo zwine nda zwi ḓivha hafhanoni shango haya ḽashu zwi na security mara u tori houḽa security anti a nga setsha tshikolo tshoṱhe zwi nga konḓa fhedzi ndo vha ndi tshi ṱuṱuwedza uri heyi campaign ine vhone vha khou i amba nga ṅwaha nga ṅwaha mapholisa vho farana zwanḓa na zwiimiswa kha ri ye zwikoloni ri tshi setsha mikhwama heyi ngauri hu khou hwaliwa zwithu zwine na riṋe sa vhabebi ra wana uri zwi hone ri nga tou tshuwa vhukuma zwino ndi khou pfha vho mbudzisa mbudziso ya ndeme nga maanḓa i nga ri thusa kha u fhungudza hovhu vhugevhenga femicide na bullying na zwithu zwoṱhe zwine zwa khou itea nga nḓila dzo fhambananaho. Okay, mbudziso ya u fhedzisela kha musi ri lavhelesa fhungo ḽa uri a vha vhoni nafha hu tshi nga hu na u dzumbadzumba kha musi ri sa khou shumisana zwavhuḓi na vha tshipholisa musi ndi na vhuṱanzi nda sokou tou dzula nawo a vha vhoni u nga ri hu na u dzumbadzumba afha fhethu zwine zwi sia zwi tshi khou ṋaṋisa GBV. Muhashi vhathu vhanzhi vho dzula nṱha mafhungo mahulu o no tou shusha afha nnḓa vhathu vho dzula nṱha mafhungo lune na vhaṅwe vhathu vhane ra ri vho xela hu ḓivha na muṅwe muthu huṅwe fhethu no ḓivha uri u gai hoyo muthu vhathu vho dzumba zwiphiri tshiṅwe tshifhinga ndi tshi khou tou blame mapholisa zwi a vha zwi khou itiswa ngauri zwenezwi u tshi khou amba zwiphiri zwau wa sokou pfha unga u ḓo vha u songo tsireledzea zwino nṋe ndo vha ndi tshi ri vhathu kha ri wane dzi nḓila kha ri kwame vhene vha vha zwiimiswa vha ri thuse ri kwame tshipholisa ṱhamusi ro tou ya zwiṱitshini a thi ri wa ḓisedza vho uri avha vho pholisa sa mulanga tshiṱitshini nga dzula fhasi nda amba navho zwine nda zwi ḓivha zwone zwa khou itea zwi sathu ya kule vhone vha tou zwi ḓivha zwo ri afha tsini na muḓi wavho ya vhuya yo tou ri 11 nga madekwana hu dubabuse ḽa vhuya ḽa ri ḽa vhuṱanu dzi pani dzi a flya nga mafasiṱere mara vhone vha sokou fhumula ṅwaha woṱhe zwithu zwi khou itea vha ḓo zwi amba musi muthu ono lovha uri tshiḽa tshiṱori ndi tsha kale nṋe ndi vha ndi khou ri songo fhumula kha ri takutshedze ri zwi ambe zwi ḓo ri thusa ri khou livhuwa nda ndi songo mbulo ndi ḓo vhudzisa iṅwe fhedzi kha vha ntendele ndi fhedzise ngayo ya uri ano maḓuvha ri shuma nga zwiḽa zwine ra ri ndi nḓivhoṱhali nga luisimane vha ri ndi thekhinolodzhi a vha humbuli uri zwi ḓo swika hune vhewe na ḓo shuma nga nḓivhoṱhali na uri ni swike hune na kona u doba vhuṱanzi zwo leluwa ndi zwa vhukuma thekhinolodzhi i ya thusa nga maanḓa i ya thusa ya shumisiswa zwone ngauri nahone ya dovha ya ita mabonyongo arali heyi nḓivhoṱhali i songo shumisiswa zwone ndi zwa vhukuma ano maḓuvha ri khou tea u tou shumisa thekhinolodzhi sa zwino hezwinoni vha tshi khou pfha ndi tshi khou amba ndo livhana na maiki arali nga ngoho zwa vhukumakuma ya mafhungo ra sa dzule nṱhaho enda a amba ra tshimbidza muṅwe muthu a pfha muṅwe muthu a nga bonyolowa nga yeneyi thekhinolodzhi ine ra khou i shumisa mafhungo a nga tou vha uri eyi thekhinolodzhi nḓivhoṱhali ri khou i shumisisa zwone na a ri khou i shumisa u vhaisa vhaṅwe u tsika vhaṅwe u vha ṋaṋisela mitsiko ine vha vha nayo hone ri khou i shumisa vhona uri vhaṅwe vhathu vha rafhuwe vha ḓivhe zwe vha 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 sa zwiḓivhi ndi vhona u nga ri thekhinolodzhi i ya ṱoḓea arali ho tshipfi i ya takuwa ya ya kha tshiṅwe tshikhala ndo vha ndi tshi ri kha itakuwe na kha muhasho hoyunoni wa tshipholisa ri vhe na nḓila ine thekhinolodzhi ya shumisiwa ngauri fhano South Africa ri na vhathu vho itaho dzi computer system engineering ri na vhathu vho no ḓivha nga IT nga nḓila ya nṱha nga maanḓa kha ri shumise vhuṱali hashu vhune ra vha naho u bvelisa shango haya ḽashu ndi khou livhuwa nga maanḓa tsha u fhedzisela nomboro dzavho dza luṱingo zwidodombedzwa zwavho ri vha wana hani tshiimiswa itshi ri tshi wana hani tshi a swikelelea ri tshi wana hani hetshi muhashi wanga tshiimiswa hetshinoni ri nga fhasi ha vhurangaphanḓa havho chief ambassador vho Rodney Chidzumba vhane arali vha tshi ṱoḓa amba na vho Rodney ndi vhafunzi ndi a vha ḓivha vha i pfila mudzimu nga maanḓa ndi tou vha ḓivha vha ya nḓivha na nṋe okay ri nga fhasi ha vhurangaphanḓa ha murangaphanḓa vhafunzi our chief ambassador vho Rodney Chidzumba nga ngeno kha movement riri ndi chief ambassador ndi vhone rine ra guma ngavho ndi gumani nga nṋe zwino vhone vha tshi vha ṱoḓa ndi muthu ono swikelelea nga maanḓa ndi muthu wa vhuthu ndi muthu ono ḓo amba navho zwavhuḓi nomboro dzavho dzi ri 076 872
7971 arali zwa nga itea vhapfhora ndi nyaga u amba na muapostola vho Mulaudzi national coordinator wa itshi tshiimiswa ndi nne muapostola vho Mulaudzi vho Mukona vha amba na nṋe kha nomboro ya 071 324 3385 arali zwo no to hulela vha tshi vho pfha uri zwi a fana nangwe ra ya gai ri tshi vhuya hu ḓo vha na mabonyongo kha vha ri kwame ri ḓe afho hayani ri dzule navho ri vhone uri fhungo ḽi ri nga ḽi solvisa hani vha songo vhulaya muthu kha vha mufune kha vha tandulule thaidzo ahuna thaidzo i sa tanduluwi ndaa kholipo nga maanḓa khezwo ndo vha ndo no ṱalutshedza uri na nga dzina ndi kha ḓi pfi Andrew muimbo wa muziki wa gospel une ndi muhashi ka national entertainment hub kana NEH TV ndo vha ndo to dzula henefha hapa hune nda vha hone ndi tshiṱavha Vhulaudzi hune ro to ḓa nga muṅwe mushumo henefha fhedzi ro ḓo swika hune ra ḓo ṱangana na vhafunzi ra swika hune ra kwamana a ri na mbiri ra dzhena kha ḽona ngauri heḽi fhungo ndi fhungo ḽine ḽi khou kanganyisa nga maanḓa musi vho lavhelesa ṅwedzi wa ṱhangule ḽo swika hune fhungo heḽi ḽa swika hune ra ṱangulea zwihulu nga maanḓa hone ri tshi khou tori tshipikwa ndi u ṱoḓa thandululo kha ri swika hune ra wana thandululo khou livhuwa nga maanḓa ro swika hune vhone vha swika hune vha ṱalela hei video kha vha swika hune vha isa phanḓa no ṱalela hone kha vhane vha tama ri tshi vha dalela sangamisi vhone vha ri ṅwalela NEH TV vha soko ri nehtv.media@gmail.com nehtv.media@gmail.com kana arali vha tshi khou funa vha wa bindu vha swika hune vha ita zwenezwila nehtv.mybusiness kana nga ngei vha ya kha my story arali hu tshiṱori riṋe ra ḓa ra vha dalela vha ri vhudza zwine vhone vha khou ṱangana nazwo havha vhanna ndi vhone vhanna vhane vha ḓo swika hune riṋe ri ḓo kwamana navho vha ḓa vha ni thusa ngauri hayi a u tu favho hu na vhathu vhane vha nga swika hune vha u thusa kha musi u tshi nga ni eletshedza na vhe uri thambo ndi yo vhofha khuni a si yo vhofha thaidzo lini ndi yo to vhofha khuni zwino vhone vha tshi vho ḓi vhofha vha vhofha na thaidzo tsho vha dzulaho tsha vha ṱuwisa nga to ralo nṋe ndi khou ri kha ri ise phanḓa no dzhiela nzhele mafhungo o shumisa nḓivho ṱhali kana thekhinolodzhi nga vhuronwane ndayo ya ndoni